Don tum parlin pik nang naglo lapu lang luptang te Voleng Kitchen. La so Voleng Kitchen ke kona logado nang litum cinema. Hola ke dilai ahi chilo. Hala pupang ke dilai atiniali ne sariali to. Jo ne like nang ki humri cheng lang. Alon do pegyo kitchen bang. Seglong lo dia. Aprang KSA conference. Kita lontang adim lo ladak ho. Cok. Jo halang lagi. Ana copo nili tumbang ini ke. Voleng Kitchen bang not atau buka. Kami tadi injang pik di. Nang humri tha don tum. La choran la hai bang kopi pit ne anta nili tunge choran ke chui pan si bang hai. Jo traditional pa melo lagi. Nona choran bang koson lo ne a traditional kalang ne kaline alang lagi puteng ke phawa kreng ta do ake cham ta do. Bo okta la son ta ho kimung ta do aya ta do ta ho la sinang humri tha jo la ka lo so kitchen alo lo e pigan jo festival arui pinda amat a customer bang zoom hek lo sita ajar le kenang isita do kicho hormu bang ke gola puke a kitchen binong lo kitun ke dang adim lo aku alang li lo kote nang limen nang chithanik jima le Vikram be ma kon da krusang ho enake nang li tunge daka sorma lo gedi dak de la nang li jungjung si kene kang puma mate lo son jirpo jirpipen oh bang tidak kalang di hala tu mga festival lang don la festival mga dak beauty de ko o kalang di oh inod bang encore encore ba ko pisang huni hanse sang amen bang ko brojan hanse jo cultural anat active pik pigalang litum helasi la chorana puthak traditional pamelo ilitum kupima la karbia khai kichu hela sohan an silong ponji nang litum nang humring noi angko jo latest ni lining kang samnai ok na paklang po ok akreng jo donatum la takala sonta longlong angko kimung le order stadu la ok kreng bange ning sam doblo donatum nehem sonde mitang chu enjok po chu pili chu tap yo la nang deng le yo no la da bange permission na belo son bange Pesan mana akron bang curang ke kau? Akron bang. Kau yang bukan akron cang sih. Jola keseng mukhata lang na tom. Ihemat teng lo lagi. Amo solata velo thangda velo. Traditional pa melo dom tum. Nang humri tha. Yo han serong pa tom air sipan pin dom tum. Kala pu bang kela berik thepo edi. Mili avion paklang pamilang. Dom tum. Tang dortit terlo chok kame the ho mor chenepret me adim ta hai tangjang sug le unin ta ke thek par jo matha ik nang ne la so service ta do digitalize ma di nang le tum tangka chewan vedat pote account long pen le loik product chok acha da facility ta do nang le tum da ho me pigan jo ke chopan chot puya ta kali nang le tum wang det pen te la anak kangjang lo mohor chene 15 jime me la sok kulat long oke kicho pai na paklang podon tum kon an kicho me ma hedi akreng ha kola ha Asal lah goyak sang di lah. kosan ne kali omjit ne kini wa kola bang kopi lo hipi ki ho chatni ma la ha oh ko best tan ho le Esok kau bu? Mai pio bang mah. so ki ho kam thelo te la mang te Voleng Kitchen don tu nang humri tha la pu bang lo te nang lim ta vesa sor le bang sita lapu is not bang lo prote Voleng Kitchen long nang humri noi ladak dilai ala lang buku pupu he lang buku pen helo doi delo don tu nang le tom jong si lang buku nang jui pen an ke cho sap ko na ne ke sik sak do polote la Voleng Kitchen long nang humri noi ekdom dilai hi thi adung malo Cuma ik pikhang jang yo. Lagi Andrew jo, Andrew ta. Sama tuh macam nom, tapi bang ya. Cuma sekali ho lang ian pian. Cuma pik don tum deh nang humri tha, Voleng Kitchen long. Han moi ta do.
Oke, berik kan injang samna berik lo ya, berik tepo bang lo. Adora jumpik. Paroi si arai sai delo dage paroi si ra inkoi poket. Paroi si alake litum kicualing lah hadi. So ke pakreng hoi sinon yo kitun tu. Kok tudun okot teng mo. Sono hai. Motivo. Tumisan lo. Item Item bang mioro deh. me pega. Toh corte choro lo. Nang humri tha don tum. Wolenga kitchen nili ki cuy kat lo cume pegan. Koson lo nangge rating kwan lo piji ge. Tumisan lo. 10 on 10 lo rating ke. Jo Mana don tum. service ta 10 on 10 lo. Kalang lo. Lapang lat. Kitu na 10 on 10 lo. Hygiene maintain na 10 on 10 lo. Jo da full rating lo long po. Full rating. Puro duik tha de. Nang humri ignore don tum. Sabon tayo. Kalang cok.